Чувашинре муниципалитетсем адаланса бұрайшы. Пурнышламалы семье байдақ. Чуваш республикин экономикин аслығана жынже халхинже елік херлі жүдай Мургаш тада едерне районде шелечішкердіш. Пур районда ялғужалығынче кадардолы ішлеші. Кажал тибе жандалықтыны тубы жилетсіне видим күнеде. Мургаша куенебе тұрышса ішленне балыртмалла. Шешпіл предприятий район хысныне дулдарна. Тубышлы ішлестезен шетмелесіне хакламада білмелі. Чувашинре экономика адалановен министерстве білдерне дырық, районзенче вак суду үйлі шаврынышы чакса бұрад. Анчақ пурынмалы шуртирдывасын калыбы жиюзейд. Егебенде ширен бірімі жылда инвестиция проектжезіне пур районда да пурныша кертмень. Калыбыр, херлі чудай районенче улды проектран шуррише шишлейд. Едерне районенче вундвады проектран и кишне худаяна. Тебір вун біріжі ішре. Тебір ширим гундан шене жыл шивгарыне шудайлзе, чылай проект ішне чарзалартма булдариш. Республикари финанс министрі Михаил Ноздряков налог тубыжы үстіне балыртря. Хысна укшиден гибе теріс узугурма пельменни чырмавгалар задырадать. Экономика кана жинже инвестиция проект жазыне худаяна чухне, бізіне вғытра бурныча кертмелине балыртрыш. Эрне галарым вали Елизавета Цветкова, Татьяна Молокова, Бахтияр Белиев.